Pozdrav, dragi moji šahisti. Nadam se da ste se zaželeli novih šahovskih sadržaja. Kao što vidite, malo sam promenio dizajn. U ovim sivim vremenima želeo sam malo da ubacim svežih i lepih boja. Također, kao što možete da primetite, promenio sam i platformu. Ovo je platforma sa Lichessa. Mislim da mi je dostupnija sa različitih kompjutera i bit će mi lakše da pripremim materijale za svako snimanje. Naravno, interesuje me vaše mišljenje o tome i molim vas da vaše mišljenje napišete dole u komentarima. Danas krećemo sa novim serijalom koji će pokriti veoma važan aspekt šahovske igre, a to su završnice. Počet ćemo od bazičnih pozicija i kretati se prema složenijim. Također gledat ću da vam u svakom videu postavim poziciju za vežbanju taktike i to će biti veoma zanimljive i retke taktike. Pre nego što počnemo, želim da vam kažem da sam sebi postavio jedan cilj, a to je da dođem do famoznih 1000 subscribera. Ovaj cilj bi mi omogućio da se više bavim ovim stvarima na obostrano zadovoljstvo. Iz tog razloga molim vas da i vi postanete subscriber kanala Šah Plus. Pa krenimo sa prvom bazičnom pozicijom iz završnica. Dakle, evo nas u prvoj bazičnoj poziciji završnica na koju nećemo trošiti previše vremena jer je verovatno svima veoma dobro poznata. U ovoj poziciji sve zavisi od toga ko je na potezu. Ukoliko je beli na potezu, ova pozicija je remi, jer beli nema mogućnost, sem u slučaju neke grube greške crnog, da sprovede pešaka do 8. reda i promoviše ga u damu. Jedini zadatak koji crni treba da radi jeste da prati belog kralja koliko god je to moguće, odnosno da drži opoziciju. Dakle, kako god se pomeri beli kralj, tako se pomera i crni kralj. Do momenta kada beli gurne pešaka napred, u tom slučaju staje ispred pešaka i postavlja pitanje belom kralju kuda će. Da li će da se povuče ili će možda da pomeri pešaka za još jedno mesto. U slučaju da pomeri pešaka za još jedno mesto, on se povlači na posljednji red i ostavlja prostor kralju da priđe ili napred ili da odigra iza. Ukoliko stane iza, sve se vraća na staro, dolazi ponovo na posljednji red. Dakle, beli u nameri da prodre mora da krene napred i u tom slučaju on ponovo staje ispred protivničkog kralja. I sada nakon poteza pešak koji dolazi na 7. red, on staje ispred pešaka i sada beli kralj mora ili da se odmakne od pešaka, nakon čega će ga crni uzeti, ili ako stane ovde, dobijamo pat poziciju. Ukoliko bi crni bio ovde na potezu, onda beli dobija ovu partiju, jer crni sada mora da se opredeli da li želi na levu, desnu stranu ili da se povuče nazad. U slučaju da se opredeli za neku od strana, mi idemo uvek na suprotnu stranu i sada više nema one opozicije i omogućava nam se da naš pešak prodre do posljednjeg reda. Crni pokušava da to spreči, ali mi imamo potez pešakom koji polako prilazi. Nakon dolaska ovde, ponovo ide pešak. Kralj mora ispred pešaka i pešak dolazi na 7. red. Sada kralj više ne može, crni kralj više ne može da se vrati na ovo mesto. On mora da izađe ispred pešaka. Beli kralj sprečava vraćanje crnom kralju i to je pobeda za belog. Evo nas u drugoj poziciji za danas. Veoma je slična prethodnoj poziciji, međutim u mnogome se razlikuje od prethodne pozicije. Iako je beli na potezu, kao što je to bio u onoj prethodnoj,
ovdje beli dobija. Međutim, ovdje postoji jedno pravilo koje bi trebao beli da poštuje kako ne bi ipak došlo do remija. A to može da se desi, odnosno taj remi može da se desi ako bi recimo nakon toga što beli odluči da krene na ovu desnu stranu, znači prema centru, crni krene na rub table i ukoliko sada beli misli da može da promoviše ovog pešaka, to više nije moguće. Znači, beli ne sme da gurne ovog pešaka ili bi bio pat. Dakle, beli mora da se vrati nazad i da promeni stranu preko koje će da krene. Jer sada cilj nam je da isteramo kralja iz ovog ćoška prema centru table. Ukoliko crni i dalje bude uporan i želi da ostane tu, mi sada možemo da gurnemo ovog pešaka, jer sada će taj pešak da mu oduzme ovo polje i on mora da izađe napolje i to je dobitna pozicija za belog. I za sam kraj ovog videa pripremio sam vam jednu fenomenalnu poziciju. Završnica je u pitanju dama protiv topa i lovca. Po broju pešaka, kao što vidite, jedna i druga strana su izjednačene. Crni je na potezu i dobija ovu poziciju. Ukoliko želite sami da nađete ovo rešenje, onda nemojte da gledate nastavak ovog videa, a ukoliko ipak želite da vam pokažem rešenje, evo ga. Prvi potez je zaista genijalan potez, to je top H1, napad na damu. Gde može bela dama da stane? Ukoliko uzme topa, sledi šah i crni dobija partiju. Ovdje je polje zauzeto od lovca. Ukoliko stane ovdje, šah i pada dama. Dakle, ne može ni ovdje. Ukoliko bi stala na polje E4, lovac C6 i pada dama. Ukoliko stane na polje F5, šah i pada dama. Ovdje naravno ne sme da stane. Jedino polje na koje može da stane je na uzimanje pešaka na H7. Šta bi bio nastavak za crnoga? Top uzima pešaka na H5, novi napad na damu. Dama ne sme da uzme topa, jer sledi šah i crni bi ostao sa figurom više. Dakle, belom ostaje da se vrati nazad. Novi napad na damu i sada bela dama više ne može da stane na polje H7, pošto nema ovdje pešaka na H5. Jedino polje gdje može da stane je na polje A2. Ali, koji bi bio nastavak sada za crnog? Lovac B3 i bela dama je zarobljena. Jer ako bi dama uzela lovca, sledi šah i crni dobija ovu partiju. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ako jeste, udarite taj like i subscribeujte se na moj kanal kako bih ja dostigao svoj cilj na obostrano zadovoljstvo. Uskoro vam pripremam mnogo dobrih pozicija iz ovih završnica, a do tada vidimo se i srdačan pozdrav.